much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Ebusia for your mama akwaba shronko eba Too Much GH so nana ama obuswa enemy na ebre aso search finding issues yede ebesumo ewo ye fide eso na ebusia for say the reporter abeto da chere say NDC minority member of parliament womo 82 womanamo say womo ede petition letter ede call EC and the head office wa Accra that say woman sema continue me after the declaration of the member of parliament for Techiman South no ehum na ebusia for womo enam kwan so mukaka Accra na womo edu EC na kache no police for the barriers NDC Roman Ridge kwan so se na be ya womo entra tese womo entra barriers no enko ni na tese nipa 2 se na sifate wo mra no mu nipa 2 ana miense bi na tese womo aka muti abom na womo edi so edi akọ EC no office na nso womo ekodu barrier hodum police barrier no mo de ato Roman Ridge road no eso no womo cross barrier na tese womo ni protesters ni member of parliament any supporters e kan wa womo eko EC ho edi petition akọ tese womo break barrier no and womo tra out tese womo eko eno ene nam so ama police for esi womo crime from going any further na ebusa for enya asem ketwa ehun foni ewo ye nkohwe video yi emra sese na ba enkomodie ewo Stop that, stop that. Stop. We are not demonstrating. We are going to a public office. Going to a public office is not a crime. A public office. Going to a working day is a crime. On a working day. On a working day, you go to a public office and it's a crime. Therefore, craziness, stupidity, stupidity. Stop that, stop that. Stop. We are not rioting. We are not demonstrating. We are going to a public office and you cannot allow us to go there. Na ebusiafo de modimoni ekohubi no sa pepepe ekoso ewo na minority leader Honorable Haruna Idris no natis wodi enima womo protesting na wodi nsem bi abetu dwa se as a police fo no ekwan yo nam so krekro mo no as the womo anfo buo anfo mo ewo kwan bi eso nti na tese womo awokese eno no se womo print na emna na mo kwan se atete ne be adwuma na se ne ba ko wie no so dia na tese pa che se EC no wafa no wadwen edefo na tese Ghana for most of corporation as most of the institution public institutions also afọ mo ade the afa womo ehun dia na tese ebeye dwepa ewo aban mu nebusafo the way ensam no kono Ghana for adwuma ayo bebre ewiemu aye kesene ma Ghana for nti ya to sa the afa NPP communicator bako tese wa ato owo Okaiko Central atese ni bedi nkomo the afa the ekoso no ehun na nidi the malam fari mbwa me nema no akwabasonko malam. Yes mami. Ami shira senes wenya kwan ba ebende edwuma ya nyade ye ho ahwebusi ebende ebe ya bo Ghana bibi aboko
Bibi abo. Mama from the bibi abo ko. Bibi abo ko. Ni how bia. Aji Nyankopon. Emini nipa de e how de bia ni ntem. Okay. Na yenuanom NDC for. Efi da declaration ebeto dwa ye isi penny powder no Madam Jen Mensa editor just say NPP and Afaba no I will declare them as the winners with 51.5% at the beginning. As I said, they must do 51.3. Now to say fifth Adam Yano, my protest, my demonstrations I would do, I would do the same issue now Womaka phone. Say East no Eman Emunaho, Woman Yamunya Pefe, Woman Yamani so not will be an and want to say. But sitting there, one would have protested easy and Casa on Shadan Chena Jimbia and Fan Seminole and we. And as I see a day, one month we members of parliament, Edema a year opposition NDC. Woma come up said abi wo so me empeni fo mo so mo amani konu say wo mo jama supporters nkwa be ka say supporters nkwa na how no so mo so and seminar e koso na hu hia o mo efo mo no mo tutu ma na mo e de ekopie mo e wo east akache na ye block o mo na say yes hand o mo mpeni de cramp no ya fo bu afama no na no de na betimi aka fa ho yo me da se de edi kan de mechia ahwefo na tiefo se omotimide omomre amayen efi ahase bepem se afene ekwawie nti ya beda obi ase se bibi se ekoso na die tosumenu mada Ghana fo nso ase se omutimi erewodo mompeni na nakufado ni edwuma pa obeye ma Ghana. We want some to a bad man. The man. Okay. Madam Masse, so must I reward you. You, Madam Masse, you know. Na, maybe I said that a seer. Ama, a Canadian Bonyancopo. Say, what him am I at 2 abandoned bro? Near Juju. Now, the Akano, nipa da se ni die eno oye ka jojo enye jojo south still na inform mo aye hye e wo Ghana make na me say twedi abonyankopon wa maye to aba na kama emi ewie na de aka no nipa da se ni ena eye all right enti ye say yenko ensem no eso okay ye ko ye sam no ese de wo kan hwe NDC for enye omunye nipa bi a na on person mo kan create om supporters oka empenifo no NDC empenifo no okay entire John Dramani mama we follow na dream to nyina no on person mo kan create supporters ne kwa ada wu ni se no kwa bi wo mo di esi won supporters John Dramani mama nim se wa ma cruise no anko take action this year 2024 mo fa ne ko bi Only but say one no NDC ni no aye John Dramani mama no aye mo leader no onim say one fast and tron ni ade wey an hye ni supporters mo go do to transfer ma 2024 mo fa ni go bi John Dramani mama okay say John Dramani mama ansani ye na to aba no o ka che Ghana for say ye to aba no onu ye to aba no na godi na famu a on ye ompene odi kan ka asasam no for past 3-4 months ago before ye to aba na say no wonim de odi na so nti a wo ka see so wonim so very important what wonim so very it was see ye to aba no na wono amba na famu a ompene nti wadi kan ka asasam no but still no me blame John Dramani mama share peace council omunye ekuo ketewa o entire national chief imam no munyina ka ho asofo akese ena ko trance ni candidates 12 or 11 ni na egina ina eno mo trance ye minti because nana ko fuado Africa ha no one on the show example say on the di kan
a tre example say a to aba nyem to kwa ne ko e to aba na nko fa o de court e to aba na nko wa famu a e de court na kufa do le tre Africans a eno peace council ne mo tra say ya to aba no wanti ase a se ya to aba na se yese wo wa before wanti ase a baby ese odukoni NDC for no mo to ene omo to ene ade court no yatum wasemi a waken aka de akosi eye Haruna Idusu honorable Haruna Idusu na sem bi okai mami fa entu da wo say nyama wo mu hia obi aka mun court court so de won sori nko court kwa de say wunya fact bi wunya evidence bi wunya nyama bi a che say wasem no ewo mu sa na enu court anim say wunyina so de o de court na so ase de nyama no wo mu hia no ye fa mami enkai statement bi o make us if we are demanding justice. When you say go to court, I must have something to work and I must have the results to work with to court. This is the greatest threat to the sustenance of our multi-party democracy. All we are asking for is respect for the electoral laws of Ghana. And only statement I will make here. No, Patrick say, nyama akadie bi wo aka wo mo ese wo mo enya to say pink sheets. ECD wodin edina so edika ne sabana wodin make declaration no say ko mo nya bia e somebody say ko mo kokoto enti so mo the petition ko EC nim say won mo sa nyama na ta boni nim o say no na mo pota fapem Haruna Idusu no oto anua ne gu amanfo ani ta na wu ne ka petition ni e wo he ba men kan tro ya to aba wo police station no ya to aba wo police station okay ni ewie ni e kan wia na mu agency ni nyina ti ase a omo sign a ye mo bi a copy pishi tra oka no ye ma agent bi a copy ento omo pese how do you suppose o tell me say omo agents anfa omo copy abre omo na enti so waka so omo hia bibi o meji bi akwa ade o hia no ye dia ma agent okay how do you so one train baby a but police station ya Ninsanta police station Ninsanta friend say pishi how do you so pie make a Ghana for ne tu de wu ni say wo mo just common sense me say common sense say ye to aba wa go school kura no wo gina ho ne kan wi a na agency ni nyina etiase a maame ye mo bia copy adina ye ma ye tro ye reflecti sheet no so nyina okay nti ewi a ye de ma agent bia nti wo agent na wo gina police station ene we gina bi no o so tell say dia no fa ne de embrel ana bi no do gina police station bi no wa fa ne de embrel e de hodu no we agent na on go to one from Omuka Seremu, we know that there are some of the pink sheet Omuka signature are reflect also and Numponuka. Ye 2012 now your signature are reflect also no. Say police station no, you did not hold in court. Say police station 2012. Police station na ya sign no. Your agency for sign no. You did not when no so nyina de court. I will use remember to have I will use but respecting the power of politics. Okay. But I can't be too shy to a bano. Oh, man, you know, I am me see a piano. Me piano, say me piano, or my missing form. I didn't hear. Yes, because I believe the other news walk on a why you okay. Share or 2 and good pennies. May and right. Now make us a real juice. Why material, presidential material, pa. And the man NDC. Every year. Okay. And right. Now the other do so can any. As some mama, it say, you would not make the man no. As some swat to cry. And in the muno, the way a woman supporters share protesters say, now they be almost some press conferences. Nobody demanded to that. And you soon nipa you soon no you soon ankasa. Obi a woni ma on pese e be kire no. Wo you soon awa wuzo a woni ma ya pian pe kono
wo de wa yera kra wa jira wiase na mumu NDC for ho me kai se tama ye to aba no NDC for NDC for bani for yo se de omoka okay omo se omo die omunya omo ba wonya ne 47%. But na Kufado when you are 49 will do 50 plus 1. Beginning na sama omoka no na o sa so be ka chese wo no wini enye na bi ya na mo as radio presenters ne media for NDC for ni twamoboa sabo na Kufado aban no atuatua mo nyina aka na mo nyina mo twantro ente me say please cancel ni John Dramani mama ne candidate na aka nyina atena ase a obia ne nsa hya ase se ya to aba ne yese walusu afa kokoto no na John Dramani mama ne no bi so ko be ka chen Ghana fo hwa abatu onyantokwa o abatu onyantokwa se me pese bi be lidi Ghana na media to tron samba na ntokwa ye na ni pe wu a wan so na me ba be di si ya di tu bi na mami a wan so na me ba be di Madam Farima me kwan na menya corrections kakra wa you see Haruna it used to now refer to the Chiman resort no the Chiman resort na say no hu aba manso na whooping sheet you know and no na refer to say and only crop no e wu nyina so kra mo ko e petitioner same say aba so that just a problem ho nyamo mo be hia ama wo mo claims no na so mo demands no aye waiting no wo mo nya ye time no 2012 ye ko lisi ho enko di bibia o let mo case mo ye ne dem ko ebi na make a choice mo common sense tio say one fan say ye fan say NDC for mo nsa enka because mo nsa kan pin sheet mo njina hoso ne ye fan court na mo bi say yisi no say a holy also send a buy e ban send when declare so we declare so yisi de beka say yisi lu declare ya beka omo declare so abobeka na jamani NDC for intro NDC for lebeka da mami say results wi Jenmensa Madam Jenmensa odi results wi betu dwa pe ade chi na NDC for so omo konya page ni wo hio am say Jenmensa say pia beka say nyesa na wodani figures no omuguwa na obisa omo say ko yisi eyiso page so o say isi na mo on the website on no be make changes wo hono the obe make changes ni the omo kan no e different kura e different na say ma me omo bia na press conference say the NDC work kan anya sa nti so omo ni right the omo kan ni mu a adenti na so court catch it na ma men kan ma men NDC for ade ni on 2012 na yan win no 2012 na ya court na yan win no ma men tell ade tama ye to aba na yan win no ye wo party headquarters ena na Kufado ofre ye nyina osi yam nyina emre mehia circle eye ma me dokuno sport obra sport on no kre ejina honom ena yehu se empenifo no obi e ma ho awone ne ma ena eba empenifo no na eba no wone ne ma na eba kene japo ba ne ma me se na ese keke ni nyina attention high omo ba ye no empenifo nyina kasa wie no omo ma ye mo ra ba fom kra ena nana on the last power onti ade no say hey the supporters montomo yei your case ya pese e di ade no court ti mo bia nkonko gidi mam go edede woni wa week no na bi no mo bia be kan sa mu ya kire na ye to aba na na weeks ni ye can 2 weeks yeah not 2 weeks 2 weeks ni do person tell me say 2 weeks no do da mama we please cancel class no nsebe na mo ka kire o
enti what transam na obo ka kire na wo be ka kire nkola so mo pie nkola tutu asem ana na so won cast wo mo koye tutu asem asem waka ne se wo mo ni supporters no asem na ekoso no ya isi afa se isi no kwaridie no wo mani nde di mo ma na saturday no wo mani nde di no wo mo enka sentia because enimu kwan se isi eyesa me say isi isi declare say na wini me aboa ni isi declare o se bia for kokot we papa na say enye court nko an obetimi da there are so many means of dia moyen okay dia moyen yen pie court to bo police station yen pa police for cars ehi fa na say asem a wo keke ma mi esi wo kuma se Sunday ko to bo di bo police esi wo kuma se Sunday na bi video no e wo bi phone so esi kuma se Sunday ye na mala fare se wo so jitum se ebufo we ye de ebufo mame okay ebufo daddy se ebufo se omu a sa de we awie na odi ko onima na se o de say omu di yawo abato ne ebi di omu ho ahyem a te se obi di ne ho hye mu che me ameti we 2012 me ameti we 2012 obi di ne ho ji abanu mu che me ameti we but na ko follow within 3 days we pie dey be kasai wa ma de nante because when you say that tension was system nim it will pie no na be na hey me come question say Jordan mama pie no be catch supporters in say no he mo me supporters ye ndi nyina NDC for mo nya botre mo me fan court ye de be court obi anya botre o ka se sa de o ganya ene wo be kasa e wo ni Facebook page ona me kofa ni statement a wo be make wo ni Facebook wo no ma na asem na make no o be make statement na efa wo say bo ka ya on the 14th Ghana Pentecostal and Charismatic Council the statement beto abonte no mo address events unfolding nyama ekokoso ewo eyewo my Ghana mu na nam so ma ye president so be ka say ono so wate ewa supreme obo maba so omo so maba na maka say protested there ewo mremu say so protest no wakari nya no sa kosi so say still na no ka chenkofo say wo mo enye the EC eye no so a wo mo na abonte no mo express wo mo displeasure but in a peaceful manner because protesting there yenim say ewo mremu so obi wo mai mo na because na we ni nyewa wo kwan so be se kwaye basabasa ne say ade o be peaceful it is so abonte wa be kasa so ma na dare ene ya for the past 2 weeks o kan enye na sisi parliamentarians na akwa ma me kan se ma masa mo kan police for obo page so na se na police for kan na parliamentarians no obo bi kan go police for no ag to me free police for obo kwa IGP oje permit IGP o na mo ko ji ye no so we say o ba yi si ho a ye wo limit ana meboa ye obebi ese ugina so mo ye protesting no opo se wo na wo ye hwan se wo ye hwan demonstration there o kan se wo ye but yan ka se to bibi bobi yan ka se to bibi bobi o yan ka se wo obi koko no right se wo be ye o ye kire good but o ye kire na wo ye na o tutu bo police station tutu bo pipe o mo ka se na ye ana se nye eni ye bisa o na say we are so what ya na so wante so wo betete ndi ekoso ni o beta we that's me di obeka nyina me hu so aka bibi mami hwehwe ni statement no na me kan enfama no so bi beka ni say supporters munya wotre ye de be court asa okay so na peace council catch me hu ni statement mami enkan cho say I 17 hours ago and what this statement over to dry on Facebook because say I commend the Ghana Pentecostal and Charismatic Council GPCC for the recognition of protest as an instrument of democratic expression. Election can be emotive and the EC's incompetent handling of the December 7th poll leaves a sour taste in the mouth of all patriotic citizens. It is important to hold the EC accountable to ensure that it purifies itself and rises again to be the leading electoral body on our continent, Africa. I still urge all who feel outraged
by the EC's conduct to manifest their displeasure in a manner that is peaceful. The statement no na makinka e dem say wo peace council for no abaso ni Ghana Pentecostal Charismatic Council no mabaso to mo ba ponten no ara kasa e dey afa the aircourt no sa di to mu say peaceful protest in the omnemu nti wo maka ne say instrument na no to obo mabaso for it but o say credit so say elections no akuma the emotions nkofo attach emotions to elections no obu wa ni mu shemu bi o ni so ade hu say me party nke be di nkunim to de hu ni a shemu ye campaign ebi do ma de to so enye wo nyame that mean say enye na me yan kan ti John Dramani mama say enye onu nyame oni bo na wo kan na asem no onye nyankopɔ wo ye wo de enye nyankopɔ enye nyina emra de 22 of the ni so be wini ana na ti adenti wo ne ye bibi ni so be wini ana ne ye wo ya dwum si ye be wini 28 22 of ne wo ya dwum si ye be wini anko ba ya sam ne ele ne se enti adenti na EC no so ensawe enkasa say okay fine muni mo wonti ase mumbra wonsu ye yisi na meka na say ma wo nya kaso asabela okay wo nya mo wonti ase please no mo tenase please cancel me John Dramani mama tenase ansa ne be to ba e mo de nsa hyase asan na John Dramani John Dramani mama hold one ti ase enti atenetene nya adwuma wonye ntumu sa na mo kan titwi na meka no okay John Dramani mama hwe peace council ye ka peace council mama enye yisi asemo mpinfo kukutam o Ghana ha o munim de o ma genda ho o munim se bibi se besi wa ya be kase walusu bia besi o munim trance mo munyina mo trance ye meeting for the past hours munyina mo tiase se de maka na ya tiase wa be lusu bia no enye girigidi ntokwa ebi ese odikoni emo bia de nsa hyase na sese cruise we ene wakasa na after see to aba ni wie bi se ekoso was John Dramani mama no want be bia meka hwe ankyere supporters and then you see we bia meka kyerɛ yes wo mekasa nen kasa wo kyena na so wo mo so gite wo unika okay yes je wo hwe wo so bio wo bibia fakokoto what the cocoa say am passe you wia ne de mawa ya tete free mu yes and John Dramani mama wona we president we traso that's all please na assembly na assembly ko na se please cancel no what na say no ntimi o si yo matias ye and na to ba wie ya wo de o ba de o mo tete baby John Dramani mama o ma the social ye nyina o hu John Dramani mama ne ba wo muda o hu ne ba wo say here for ye man ye na ye ho kire ye no ye ne fa ye hu gojim John Dramani mama o ba power no ye na here for na ye tete wo no what me frɛ ye e ma ye position ana John Dramani mama o frɛ ye e ma ye position na na ku fo do ba power no ye here for na ye tete fie no o frɛ ye e ma ye power na oh enu baby a mo mi enda politics semo yenye Ghana for yenye me and my politicians mo ye nkodi nkwasi asaba nti se hwe na mi ye koto abai de bia na peace council for yi ekuo do different ka kire ye abatu yi me ye fo ye nkodi mu gidi ye koto abai da ye to aba no hwe mo ye mo mutu hwe bi okubi abalo box na odi dwane no enye hwe me bia oda so se prison me boa no cry wodi oni nyanza John Dramani mama nka de ekoso no won ma ne lambre se ne ma ye eti won pia ten kra no mo ma meji demonstration mbi le to tie na sa na komuni no hu se ye tie because yen zongo for na si yen ne hwe no yen ye fa ye hu megim ase we mu de o ma kire se wo mu nya no mu ni abre mpanifo ne do mu ha me ka kire se tu o ti na mi meni abre che obia to de to of na mi meni abre kura che na na mfado na say members of parliament na emu na tete o mu wa kai mu ko ti na say members of parliament o mu no mu didi
NDC papa wa nyom ne ema minister appointment no na na kufa do papa wa enyom wa ne ema mo contract opo so ka tell me say 100 rusu no nya ema contract MPP ba nya ema contract maame uni ska ka se obunya ye na ye ku demonstration no eden ye de maye let me come back and fight you cry my the camera natural malam pacho fejina wo ni enhwe ye nwan mo bi sa wo maba online wo mo agentwe ekia efio o say oh God help our motherland Tuma GH our plan or say yes God will save Ghana. Glossy about say what the NDC people is doing is very bad. This is wicked. This is wickedness. Instead of maintaining peace, they are rather wanting to bring war to Ghana. Glossy Nebby was say for this reason of the bad attitude being exhibited by the NDC, I can promise you that it will be difficult for Mahama to become president in the future. Watching that joint Samson, we are fair as to LDB about say I'm waiting. I'm waiting. I'm watching you live from Kuwait City. Okay, yeah, ciao pa nyakopo ensure so abe join ni bi. Onu abie mo say Mahama Ghana is not for you and people NDC for. Now tell them GH so Eddie about say Haruna was referring to the Techiman result. He said they never got a copy and they went for a copy from the polling agent but they didn't give it to them. Okay, correction me making mention of no. Tell them BM or say good words to my GH. Yes, that was saying. Sekina to Musa or say oh Allah help our mother Ghana. Chocho Eso Eddie about say my guy try and learn. Okay, we are all NPP. Let me tell you the reason why we lost our court case. We did not gather our information well. That's why court deal with evidence. Also, no see NPP ni. Catch so boa, me so boa. Catch say me so boa. NPP also man pack mo. Catch say me so boa, onye NPP wa bo. Wo bo catch say me say. Wo bo. O de nyabuche. NPP before to me fast here. NPP before to say this o. Asa me no catch now. Na ada ye ko court no, de ye ko so no. Wa uti fi a wo hwe TV no. Who say NPP ekuta case papa. No. Na tell them din kunim say mo na mo bi. That's right. Mo okay. Tie ya ma very no te de nana kufa do kai wo si die court e kan no one court enya adwen na mo for sake of the Ghana ni pe wo mu otwa so ye hwe ye nim ye go nim enti na wo pa che se sabe na atentime anya adwuma mamba to mu na ma bi asum di hwe no mo bi wo atam so hu na se hu se enya dia onu nyankopon no woka se wo nsa be kasa de no once awanya no wo nyankopon no wo se wo mfa sa de ne ma pogirigidi a obeye sanka wo na obenya sadana me na mka tro na nko ye be declare John Dramani mama se winner edu be bia bo bi nfa ya sam enko to nyame nsesam nso so me ansoro keke nye bibia keke adie obu so wanya bia no enyankopon ne kase sadie no wonsa beka wonsa nka nya wo dia ewiemu be mukra pa this kind of question when you just say dey we ba won me sure when you just say ba won nsam say ya edu ho no na davete fa de say enya wo dia mame ento akatem so nya bibi ni apu mame ntia made venom as I said that is truth. Lucy Boache or say NDC never again. The true GH or say police stopping MPs who are part of the lawmaking in the country will be start from say hey na mo police for na kamu na shemu nsase mo moban na mu rese emra no ebe yedwuma obi mu mra no so ewo man mu na afa de mo na mu si agire mu edi esi wo mo hyehyɛ emra na won kwan tie am na ntina han kasa keke no wo bisa ho se wo konti permit se wo di ade ne koma yi no police for mu yimi o ansa na we ba no wo li ka to barrier wo se ha ene mo limit mu nyira ha Munyi ni 5 3 4 no mo fa de ni nkoma yishi no ni me say ni boda se ni be ka se ya mpene nyina na e be ko me ka no kwa tire o
Jamon NDC for at trust him. 2012, let my vote count. You can do hokra. You do even traffic light in Hombo. You do cathedral say I saw it down. You do hopo and a command NDC for commanding. This is a no power. Yeah. Oh, commanding. Young will draw you. Sana me say, make the trouble and say trouser jeans. Eptia the people and an sketch. You bema you bonito. How many years now? And you guy na say yes. Yes. You bought bakusre. Aha, ne sre na ha ne na me nyina free ho. And before you submit to ya chero. Your boss Gabi, you should have police was now because command in police in you won't go Gabi, but command the Basi Mono. So the make up you know, you decide you know what can be a sorry no. You know sorry no hompo. Oh, and this is for you to know. Oh, Messi, oh, command this young way. But you go a one eye corner. You go do ho. But all this you do, police will make us a honeymoon. Police will not leave the no. I want to now 50 cycle. Air corner. A good baby no much sign on my brain. But you know what? No. You come the calculator. Usemo ya parliamentary. It's parliamentary person catch and say, Obuni may be so mujina. Obuni may be a police castle mujina omejina. To cast a boapayo and this is for them and one piece here. Somebody demonstration bia emrama kwansi ye. But who you know? Not what you say. Okono police ni ubekwa to say. Ansana be do. Bakwa to say police for jira ho. So be some oba. Omo be bia omo police for no be hihya ma say munyina ha. Munyi di pa menu mensa. Na ye mo kwan na omo nko. Eno kra no ye police for be guide omo akọ. You say you cast omo nko na omo ko. Police for na le be lead omo. Police for ni bi. E be lead omo. I know the petition akọ. Na mo de kwa acha within 2 days. We be who results back. Baby sa who say. Baby e cast omo nyina wa omo tina na. Mama nkasi ye si minority kwan keke o. Bisa wo se baby aso omo kujina wa omo kujina. E no so ye bisa ya ho. Me ya fa for to ma police for say police for na mama minority kwan. NDC for ya omo sisa mra na ayi. NDC for yi omo kan wa ye sisa mra. Omo aso be catch them kwala nse mo nkonko ni kwasi asem. NDC for yi omo ka so mo sisa omo na be ka san catch them kwala nse mo nko. Ade be bia man for NDC for kwako ni kwasi asem. NDC parliamentary so omo support omo. Fejina o mai ebusia for se o kai won na wo shed ya na me kam say eye dwumadie etie da so ne eye NDC for empany for minority leader di wo kai Haruna Idisu ene just members of parliament ene wo supporters a wo do kakra e ka wo artist wo mo e ko EC headquarters the petition the akomano effort Timan South member of parliament waba asem kakra no and that say a police for kwan ya yesu wo mo kakra no wo mo yes wo mo ebo atra na police for na start dan yesu wo mo so a wo mo pa che say ya mishandle wo mo no na edi wo enkomo e wa ye kire wo mfoni video etu betimi akohye kakra no akohwe na malam this is a CRD the kika koi wo mo say wo mo nya anyam akade wo mo de be court enuti da court wo mo fo mani entre wo ye eti still no mo say kremu so mo case this so nkasa amfa we nti mu a mo say mu aban mu no mu be hwe han ya ma na kosa Obi o me ba o enti na me ka say guy no onye BPD no we NDC ni ada na say otina wo say won san ka de uko bi say yisi no wan fa ma o yisi no ubi say no wan fa ma wan na ne petition ya no mu ko bi ya yesu o mu kwan e pa de say ya enye bue bi ni as a parliamentarian say you we bi ni e de ko ene protest na de ko ti twi na make no ti wo de temese mu be say as mu parliamentarians no se bibi say ya e ko so a me no won ne ya di demonstration say ko ne the petition akọ
Yen supporters and yen supporters no. Okay. But parliamentarians you wey no mo dey bako. Na comment na say parliamentarians also mo. Hey, me na make cho. Haruna Idrisu kwa ono kwa. E di petition no. E ko say va no ko do yisi. No dey ma yisi a. Me na me catch up. Ombeje e ma within 2 days on material results. Me kan catch up. Ko Haruna Idrisu ohun. He oyobi a okasa e kwchire pa. Haruna Idrisu. So a minority leader until one na open one me say open ye nya o maka ni na. How did you go and kutanko? Ombeje. Come on, control. Former President Lawrence no mu ye no. O kase 2020 enya dia NDC 70 me aka akonya ne da. Ena nya ono nko a. Say na na dwen che on de wo che na dwen e dia fa ho. Ha. Entra me catch say du baby a. Ni e dia sam so ama Nyankopon atukototo Nyankopon sam ho. Say ade bi wo ho won san kan nya wo dia. Wonu waka na adwen o betaye ho. So waka na adwen so aye ho. Ndi e betransi sa. Se de bia yen go demonstration sa na ye, de bia wo be ko ansa won saka ade a wo pe. De bia wo be ko ansa na won saka ade a wo pe. Na wo ko wi a ni won saka ni wo hu no ma wa sei. O ko wi a o ko wi a no hu ade a won saka. No hu de ade a wa sei. Na mi tie. Okay. Kumasi demonstration am ko yi. Okay. Enya no pa. Omo leader no. Tie o se omo ko ye na ngodu ho no. Na boys ni toto ebo ewura police station ni mu no. Omo say police ni ba akoka. Omo peri no enra ofaka no. Obefa aka no. Emo de koy. Emo ko to glass of the bo ehwe ho. Police ni no. Wonu police ni no. Okay. Na che say omo mi demonstration leaders no. Baako aba eme ye de kan na ma no. Emo ko to glass na hwe ho. Ma mi ye koya na se ye bae. Ye koya na se ye bae. Sika esen ka wodi ye bi papa no. Hwede bi a omo ko se na wasan ko yi sika koto. Uyi wansi ni kura na. Wa fomu. Ana mewa. Okay. Eni bi ni ye kai. Jordan art say na na ku fodo. Opie be kan nyanza sam kire ye no. Within 2-3 days no. Sana say Jordan man mama opie ebeka train supporters. Say monjai ye wo case. Yen e pese de court. Mon support ye ne emfa court. Enkasa de enka esu etujai. Ena media nti a me bu se bu fu America se bebrebe no say John Dramani mama na che say peace council no to me when di omohihye so. Yes. One more. Okay, Madam Fawi, ya baba honum no eso na ye commenters ye nwan mu a ma ba hwe ye no dodo na aka say onene wo fom pa say me say onene wo fom onene wo soro pa say de obufu abem. Oh, uni. Me promoto. Okay. Na de ntia ma me buofu ni say. Ye nyina no. Ye na ye wo fom na ye ni hwe, ye ni yusu ye, ni ye ko prakwa. Kama so say si ye sue nyansa. Nti sa debi koso na hawa sorry say me ameti we MPP want me yusu me for sadie we da me kan question. Nti say MPP na nke ton na nke hawa we da wonye protest. Entam na MPP beni for MPP ara ebi to ye na. Ebi to ye na. Entam na MPP na hawa no wo kwa but wo mo mpeni for na kwa bonje. Ele na otu ko shia mampeni ewo obra tie ye ko party headquarters. Ye ko ye MPP party headquarters. Ena na akufo esuma CM bekanches ye nyina ahonusa. Ye nyina ye nsamra emra mehia obra. Osata no obra so. Yeah, obra. Ye mehia ho satam no. Ena oni ye nkasa ye. Ye nyina so ye kai. Na say 2012 to mu ye demonstration kakra ma adabama no tie. Ya nye tie. Na ye free party office ene ni ye ba. All over here no so no. Na New Town
drivers here load ko akra me dey satan no me di can see aba down na baako NDC ni no kure o kan bi oh me se me nam na me ko NDC for aba down fo me nam na me ko hia ene ya to aboy me nam no mu hia me a oh akronfo mo wia me nam se ya wia mo wo kira so munya vigilant agro ya wie ade me gan nam no hia bibifo bebre no munyi abre a ya won se bi wo ya nka nkire wo mo ko hia NDC fo no munyi abre a ya nka se bi wo ya nka because the moment abaka sasem no e before e you ni na ho obi bi le ni apraw ho na twitwi bae wo ana be bwa ya wasema wo kan ya won se bi a obeka uni obe me PSC ai NDC jama me ko wo ni group ni no be bonko mo kama ya nkoda NDC woni na executive omuchichi get anu ho yes me no we di agro me NDC for kura do na madam fo NDC candidate o contest ya o madam fo me ni no yeshia ya jira ho di agro kama but na me can say me and my top politicians we enfa yan koto it is I want to say and then you that prison mun onye pani bia ba what is me a ami obi e bia kura me we menim che no party but ya china tu say the ma o ko peja ballot box say the ma o uko kuta tuo di ko di kwa sasema ye bo otuo ene wo kwa ene ma makoma ba no okay odi nyaboche ni emfa yenwan wo so wo mo suggestions wo mo de aba okay me kind the true GH there no Andrew there no so makacho the truth has happened was it, but the police has no right to stop the NDC MPs from entering into EC office to deliver their petition. Hey, onim di oka. Ye kan say no han won ti twia. Me see. Se parliamentary so no mo do nyina na eba o. Me ba no. Me huta ma mu pie. E na already na mate say anopa yi no mo ka say omo beba EC office. Omo nyina. Na emra mu no mu nyina mo ba ye wo bebi ho a police fo mo mu nyina okay ni ye nipa belu mensa na ilum se mo na mo fa petition enko ni ye police fo aka mo ho na mo ni mo nyina akọ ho enti se police stop mo a na che se mo pese mo tumo so mo trespassing ada police ni how se police be stop se enfa petition enko enye sa ya mo mtrewo ntie de mo mpeni voli bi ka ntro mo twa mo and then we started demonstration here do be ani mo jina na mo ye mu dede ye yi ni pa menu mensa na mo de ko sa de ye no obi e de suggestion bi abamam kwan na men kan na chwe me or say 2012 there were many anomalies which Afarijan accepted but said elections are won in the polling stations. NDC want to say Ghana is theirs. You are lucky that it's Akufo-Addo who is the president. Now, the suggestion, they me pick it out, I mean, read it and say, well, okay, 2012, no, a bit almost more court in Afarijan, so can say, Neman Kakara Krabi and Koye, our election, or did to Mr. Neman Kakara Krabi and Koye, ye, our elections, no, now, so, what can it suit the say, elections will we, a polling station. And you winning. And that's a damn crowd that can't answer no. Court to cry the my tears say. Okay. Court to cry the my tears say. You winning about police station. And the my year vigilant 2016. The same year vigilant 2020. Share. Ya sorry keke anko yi your agent o. You train them for the past 2 weeks. You train agents. So kwa ade bi se betime si ese wiye se no si sade na kwan okay o de meka no ye trini obi a ena sa appreciate no ho asam ye ma obi a ya we ti ye fa ma wa emma eni ye ma obi a fus ngitigiti bi se bibi tie
wie na wonti no mo bi ase a yentem taxi ka kire benimfo no benimfo no bedi mi kai dey aba be sowo sa issue no because e ho no e bia na wadwi enu ho nto taxi omo bibi se koso na de e koso no me ntiase e bibi sa de na koso o wade say 1 2 3 na bo ho na benimfo edu ho omo a e bia omo omonim che no mo du ho no ma behwe o man ntiase e su de bi we yensan we yente no kre but say ade so a e bia wo na agent na won ntiase a benimfo no ba within seconds no metumi ati bibi ase ewie Pinchi tell you me say NDC for abro omo person be kan kura chere nkola no ye di bibia ba omo nkola ndi abro ah the one NDC and I say Techiman South there are some that ho say Techiman South the declaration is but the amonsaka nyina mo pile ye no mo pile ye munya sai na from them coalition so better bontia so munya sai omo the better the akwa we your friend say amo communication you know Obe kai NPP nya 5 million wonu o ka se wo kire nkwala de sabo sabi jefi do be last week okay any correct collation on the better na so obi a se na wo kan obi a wo kwa do okay do ye no yesu yete ade so offer constituency by constituency ni nyina so kankan na so obi a wo yesu yete party office NDC ya fire de onko party office here ya abubo da ho wo start ye no so obeka o kan central ya fire so ye de ye hwe hu se omo no ko print bibi different print no mo kaka bibi different enti na wo pa say demonstrations a wo dom ye ni omo ni nyina so enkwa ye kan kure na nkire nkwala no ye kan kure ne kure be na se wo mo kan tro me see ya start ye no NDC say omo nya 47 ben na nya 49 won do 50 plus 1 within the following week esa buy bio NDC MPA so omo no mo wi ni o kai say diet to abana sana jono ade chi ye no NDC e ka say omo nya 147 parliamentarians o kai yeah omo ka omo ye we so omo nya 140 omo ka 140 almost 147 beginning no mo say 141 me say omo dey starting 147 okay that means follow mo press conference na omo ye sa na jono all right I say omo e no mo 141 I say no mo 140 all the make no cry na say na sa brand so na constituency be result wo mansumu yen okay ye hu ya de dada say takwa insuomu Sine West and Techiman South brand na na Ablekuma Central hono na te say ni nyina na me say ni ye ni akambo ehunye ye de no mo akam de ye hunye de ye ni ehunye de ye ni ehunye de o okay na dey e ba ni se ni ehu ye dia na bubo hu lesu say ye focus wade hu chen mo say Sine West is wo mo de court no wo mo na medi wa wo sande was wo sande ho abam say ya se Sine West o me demonstration bibisa o me demonstration wo ho dabi ye de court no ya answer mo problem mo solve problem peaceful ana me boa no cray ampa NDC yehu se mo na ye mo dia MPP for su gitu mu se hey ampa mistake ba ho adare na we no mo ntimi mfa nkokoto se ye mo dia ye be jama mo 500 and something thousand eje bi before ya bokro no na one more general secretary general mosquito asidun ketia wo ba bonte be ka say court na mo preso mo nko no court one man kasa mo asu my appointment awo eti court no mo kasi wo mo nko no ekwa ba say ya be ba mo amu ye de court onde to ofo na John Dramani mama na on na appointment na ara mewa nso say de coy mo de coy adwameni bia ho oye dey mo kan dey mo say adwameni ye dey
Israel na aramwa. E o katwi ni teme. Ade wa uka wa sem. Bi masa temi twi ni ma me temi twi. Wa ka wa sem wa ide. Oh. Ono asedu ke dia o ayada. Ono ma fa ni so joker bi keke. Who ni so joker? Yes. General secretary. Oh, General mosquito mua. Say system share. No the joke bi a be shem. Asedu ke dia. Say system we share. No the concept ya frame. Na ja obi ade atene ne mbu wa zie nsama asedu ke dia obekan yi. Na chese 2012 appointment ma bo ye no. Munim de ye be ka kire mo. Munim say ye be ka se mo de nkunim. And yes, I did it off. Prefer ya uncle court na TV ya TV no. The bia no. It was a case wey dear. Me kai say edu baby Addison bisa. I said ngeti ya. I say. So dim say embramo no. Embramo no. E say ye create police station. Unu say 2012 for create police stations ba. Say police stations ni bi kura wo ho a na ya create bet ya ntwa ba ho nso no mo create enye le di Charlotte fe Charlotte ni sule no mo nya no ene ko yi omoto no so we are dey see ya na epie we are dey see na nya we na ebepie say ye nso a we na ebepie adisi bisa so oni say create police station time say ya and this say ho no ye to aba tie se ma o ka che adisi also ono onye lawyer ni no nye jumo yisi on the eno asi ye dia kreti so nsema o ka cha disen nti salete ye onu de onu mhe o te se me asenu ngetia but ade ba ko ya me pe na asem wo mu se system ni ye hyesa no di joke bi afam na bibia yo adwomro Okay, enye ono asenu ngetia no ko bi na no ka say any idiot can go to court. Ulefi. Me kai say statement sa. I don't want to be idiot who didn't go on to me fan kokoto. I say, who dey be abone a? Ebu be bo wa so anamwa. Ebu baby atwi kasa na me hu se de mesi aka no. Who dey be abone a ebu bi si wa so. O ka say dia emu mo ban ebu bo wa. That's right. Oh, wa intre do baby am say kai no. Ebu a be o do fan me hu ni tin. Be say me twin is good kakra anamwa. Oh. Na che say me da wa say. Ese ade. Ma policy kasa. Ubu be kra. Ebu say for me fa some of the comments are about from Yenuan Momo Shayem. Nelly Kweku Wako say the NDC and their so-called Mahama saying Ghana is for them, or what are they actually or really insinuating? Okay, I think that's what he means. Stephen Kojo Toku Owusu say, are they better than the public? Meaning say NDC will be someone so we are better than the public. Okay. Ken Boate will say, I need that petition to attach to my document to fill applications at the White House in Washington. Petition. What's that? On super person the international court to be. NDC for the petition on family. Sir? This is our person Ghana copies. Okay. Isaac Eje Nyak was even beside say, please ask him, is he a member of EC or a lawyer? Or something beside. Communicator. Communicator Edema NPP Amanyuko no. Ken Barton say that Minya experience be from 2012. Okay. About say who follow about for the yes. No din come on. Meteme e kan masami. Na ye lawyers na na kama mete. Okay, na everybody malam fa you achire mu. Oye communicator so nini edi abatwe chief from 2012 Tennessee call no 2016 ebesi sa ben so 2020 ato aba no we de ni edi ni echi etietemu eno nti ni no edi sa enkomo we no mpacho me sure se benya wo entiase mame emfa okay 1 or 2. Okay, Salu Bashir Wakasima said this man has lied and contradicted himself. He said they protested. Now he said who the position? Who the position? Me say who baby or what? And
Egweni. Also we sem na said the wakwa be see whether the mu ka say mu protest wo kwa so be mi Oh, me say o ka obodi dia me hu bebi awo. Yo mate. Me hu the party ndi Egweni. Okay, Stephen Kojotoku Owusu, I say John Mahama and his people should learn from the better president Nana Addo, Uncle Steve. I don't know, Lucy Boache, I say shameless NDC, what did they want, crab? Okay, me fa Nana Chireme, dear no, what they about say. NDC has no pink sheet to know the percentage they had to win the election. They alleged they won. How did they know? Why are they now collating their results? NDC, ya blame tom. I also say NDC any pink sheet biya one more a percentage on Pink sheet in the police station. They tell it to the money. When Gentina Osman one year you are papa now. Now purchase to quite NDC for say when Gentina Osman no NDC Bobayo. Agent in the betting their brand, but still, was one you were Lusu. One you did there, 2012, supporters in Cosaportuno. And to know my ye did the bus system, Nimuno. Oh, the bus system, it won't need documents. Young, they willing to read this near their song we against you. Yet there's some problem. And my tension about home. But one thing I might observe is that one more air can and say court no is not the only place I omit me and survey your problems were according to constitution. Mommy fancy Mr. Mommy fancy one more can send your court inquiry kofa can and then kofa chat to one court. If it that declaration by your mayor press conference or someone did to me and the chat says so Ghana phobia air company at chum say moon to mudia and a monko court. But in the amuno or my card to just say Enya kotu kwa obetimi aye protesting na no de wasem no de wonyi ntumu no de atudwa na no ye institutional or ye concern we nya no want say ade no de bae no we nya want say na say entrase bia no no matrase na tese maka ni ye because they say no o share de omo premier justice want to know justice mame sanse mu nyina o de court system mu a emwa wo na muka say abato no eyini ene na John Dramani mama wo say eni bre obia de ne ho ayere ajimu bi nti say ba na sa na eziwu say me ne wo ntimi solve sa problem no Supreme Court ne timi solve sa cases we enya High Court o Supreme Court ene timi solve sa cases we say Supreme Court entimi a ene ye de international avec des outils d'Amérique. Me tell pa. C'est Supreme Court intimi à l'Union international. Na wo mo nya fa ko Supreme Court wo se me de international court. Nti wo ka ko si say sa baby bi. Sa na dis mo ka me ati. Okay, nti na wo ka say. So mo de case do mo de international. Okay. Wo de international so ya pia wa sa ba say fa bre Supreme. Ya be ka cho say ya be bisa wo. Supreme Court le wo di ko ya na o se da bi. Ya be pia wa sa ba ho. Cause no nka so ntimi di exam. Enti wo ni say delay tactics no mo bo. Me kasa no me see NDC for boapayo on be ya de bon ade hu hia wanye sa ni supporters no o form ko 2024 and yes we ya ma yen party side ya we sa problem o si ama yen tem o se you lose parliamentary small yes we ya ma yen party side we see mo ni je won say o mo protest sa na wo kan say enya apu me kra de mi refi o ma sam Did they know what me say ye kan na me say me yempo so ye lusu parliamentarians no edu baby yanso na ye edu baby me so na ye mame ye be mo ya learn yanso mistakes in term for 2024 but the entire who see we need 2016 esa we need 2020 no the court to catch ye no eni yesuye bibi wo ho eni ye be protest 2016 e di protest ye 2020 Sadi na na ebi be process 2024. Catch omo. Catch NDC for no. Okay, ya din komo no kwewe ya ne sana ansa na no te sie yi a court yi incident o mani to start protest ya no mo ye say peni na me bisa on peni for no so ade o magim members of parliament for the minority no mo agim it is say on the 7th January inauguration e be ko say e be ko papa
inauguration Omaka say mame say ya nye say no mo pet mame ye mo bet my inauguration na mo ni mo na meka boy omu ye dede kwa say omo ka say Ghana o say Ghana omu ye dede kwa omu do so chen Ghana for no NDC MPP ye do so chen Ghana for no ye nipa sai nipa population say na Ghana over 30 million. Any person na to aba 13 million. Imagine 30 million. Na 30 million to aba. Dodo na ofie. Omo to aba. Mewa. Omo no so nchen yen. Ha? Omo no so nchen yen. Omo do so. Na afia den na si ye kwa bibi de ha Ghana. Ade na se me NDC MPP ye kwa che bibi ha Ghana. Going to the 7th January, inauguration. Or maybe some, but you be same way. So one more name be because Omaka, one more member for Lembako, Mr. George Waka says so woman it's me nya the omo pay at the ten omo shame him say easy the better crime not to say assume the about woman you one man. And the woman you omo wefi inauguration mudabi. Omo problem inauguration he. So baba. So umba. You better ana obo wa ebe no great one to 92 ya to aba no MPP ya nko parliament no parliament anko so anko nenim parliament anko so anko nenim obo bra obo bi oba no ka se parliament obo nko eno de hu yin omo ntimi ka se omo nko me see obo bra obo mi oba no ka se obo nko obo bi oba no ka se obo nko na obo ka se parliament enko nenim ana ye ba appointing ni power ho no nyina ye ka se ye nko 92 omo appointing ni power baby a e ma ni pa na nko constituency a omo fa share budodo ama ha 92 enye NDC share budodo na bagina sa no mo nko inauguration omo kwa da ho wa hwan na yiba che omo na se ye hwan na yiba che omo ho malam fawi ye wo kebi mami kebi amamumu ye wo ye tintina twan. Yes, and man is actually ye kebi no NC. I saw we from here. No one go find them go twa gumu. Now here je we apro. Ye fan shebu. Ye the tokene, ye tokbo, je no twene. Ye so one fan press for na enye de. Me na e be ko ni papa. E be ko ni. Ale je ne ko mo na ye de. Je ne ni mo na ye de. Enye from. Me no so what for ya se. Be ni ma en ko de. Be se be from here. Ebe for but papa bro de ho pa we no ntia enyo bia na efro e de jene gumu on pijene kura obi so o pijene be na ni kire se jene no wan fa nhwemu a efro e ntin efro e se be na okay me say omo inauguration omo be na omo be na John Dramani mama wa mo NDC for some memo, some mo. So they are no great president. Aramaba. Yeah. So no beba. Oh man, no see you going. No great na kufado. Yes, you great ni aje. Yeah, before you live baba. Malam fa. Say yes, aka so obi ni aje no obi su. There be enye ne samu, but him say NDC so the biggest. 2012 now. Say 2012. Yenya nkokoto no yenya nkoko anata mane ye kokoto no sidi ye no great yeah edisi fu ani anje ya ngotara ba bia nsu musu ye me se na nsu yi eji adi na dani ndi edisi bu se de mu nsu ye de ba no great 27 mu di agro so aye wiase wo de me pese me nsu ye be review ye yi mo de mo fa mo mra Madam Farid, the way I work no as a democracy system a woman no as a more card Dabi was as I say will be any want to say until I say kebi mami kebi woka wo dey chese wo dey na aka na intermediate to mutawake woka na anything na what say Nana Guvado wakasa on kasa ye because enyo no what is wakasa on kasa ye say the omo ye no unim so omo disturb Ghana omo disturb na me ba na why dey commander in chief Malam Farid why dey commander in chief mampeni o sheda no we di hwo Malam Farid na ho easy and say say omo ni no omo say me bacho mami mbrem kaka easy and woman ni nya sisi a womo kasa say easy
ema tetere enye adwuma enka ye man panini papa mu a wo no na chief in command of the army and obi mu so no the head of the state because he says 70 ka changes be mu kra enka 70 ye besesa no enunti the air cost wa Ghana ha nya no enka ne hia de senka ono so tin nansim say ka isi po no be fresh isi she na de omo pe no ye mo na te say bibia ende di na te bia na oboko ono onye sa ko no ye ebia mu so no NDC for no so protest nsem mo ka no wati bi pa so wono to make wa omo NDC for mo fa kwan papa so e ko isi ho na nye protest ya protest wo mremu de omo ye de omo ye de ona wo mremu say we protest anamebua fine yeah o protest ye na o fa kwan papa so ko du isi ho bisa omo protest no omo fa kwan papa so ko du isi ho omo fa I say le parliamentarians me nko ho but se me hwe video na utimu se bebia ye baria mo se mu nyina no enye ho no makọ omo pese omo trese pass se me ni abre eni bre de maame eni bre ba meni wo na ese nkasa de ye but enye parliamentarians e hwemra edu de ni omubufu abase dan na mo parliamentarians go na mo trespass e de ye tie dia uche Nianga grow parliamentarians mpo na mo trespass e de say dia uche ye be sem bibia hwe na me no kasa me say obi a woni limit o me de dia me bia me o me limit e na parliamentarians o me menim te say ha ni Japan parliamentarian bia o me nim te say ha ni Japan wono no wono so e betimi akoni ni ma cheme but onu ko nenim no na so usu se onu so police ni wo nenim police ni nim se o ma akwan na nkodu ha problem besi ento wose bebia u beginani woni nipa menu mensa enfa petition nko na mo parliamentarian so maka che police for say there bi e de o ma nko kra obe sound wo bibia fire police ni me ehwe adibi o wa na meken ma ye nkase tumi ntie betina se magana ahye o hwe ye ni kro bia ti se Ghana o Ghana ha ye ni kro bia ti se ha o wo won na kwada one day me de ehun video be bra mo ahwe video pa maame Rwanda ndakwana enye ize o me de me hwe ye ne Satan omo e de call peacekeeping no soldier for e de omo call e ba ko na de eyi ne breme na o piamo nko so e na edu be piamo nko no be free so no me ma e di kogu dix so edu be bi dix free so na me ma e di gogu me pen drive yes hwe ma me hwe awiase be fo no bi edi party say ye o nti ye no edu ye so we si e ti ma hwe we ya asi ye di tu ye ho fo Sade ni siye no. Ehia manko na ewu. Ehia manko na ewu because before ade ni besi no. Na sikafo na tu o mo nyina afiri kromo. Bietu ni mafiri kromo. Na me no ye wo sika ye ne foka kotogumpo. Nti asi agwe. Mombra mi enko esi dabi. Tonamani mama wo mma be eti. Fa wo bra. Asa du ketie fa mamra wo so fa mamra obu lidi enso ya beka ho mo ya mi nyina enko edu gbu a enkum ya mbo ya nyina so bempenifo na wo ko demonstration ama omo no omo ma nyina wo fie omo ade da wo ye demonstration kwa wada onim se bibi ko so o tete ona wanda ko nya so na o mia mia ni phone wo so wa ko se wada je hwe udi Dana ye declare amano. Muni sa me ba ha. Ansa me ba ha no. NDC for omo party cars ewo omo party office. Se omo ko yisi. Uni se boys na e free fadama. Ebe se ko ye no. Omudu ho ye declare no. Boy ba ku bi collapse. No o collapse ye no. Ti e mo wa se mo collapse ye no.
Obu ya ya ma ja otimi nya ne. Otena ka mu so wo ba. Obu du no so ria ha. Otofkan, African mu tofom. About 20 years boy. Emma kan kai fa ni ti so. Emma ni ti peche. Ha? Ya bi ne ba fie. Ah ye kosie no no. Enye NDC na MPP ne kwaye wo ho bi omo. Afenkremufo ye hia ba ko. Yenye NDC MPP wo ada no. Enye NDC MPP ne ko kan wo bi omo. Ya ye nuanom ene ye di kosie ye nua. Ye nua kosie no. Se abato no anti. Ah, me say what to maka fa ne so. Obo pe obo bia maka jam say nyesa. What is asem? It's your fadama. Fadama ni akwala ye nua ketua bi. 20 years. Me kan question. Le classmate that's what me feel see ya me catch you. What free kan no so atofam. Ka tire fa ne so, itie peche. Etiefo we dey mesra mo fa chame. Niti apachai. Na omo ana mo kokon ama no. Na me ken omo ba ofie. Na ye frɛ so a ye ka kire ne nana se na abro se bibi se akoso no. Ma me no okokoma. O ye be 5-6 days. Ansana oba back to Nei. Abroa. Enti e betres masadi we di enya no. O se me kan why shock. E no na bi ni su hu a wo se bi ye dede we. Say demonstration mo kono. Cruise na mo koye, mo kwa me de me nka se me ko demonstration. Be wo kono. Ye ka se wo limit ni a wo de gina ho. Na mo kama sem. Mu wi amonko. Wo kire akra mo pe amonsanko. On the time but men ko ya de bia e be ha okra. Na ko ha Ghana fo okra. Ade na sa de ni si ye no. Yanko ka se NDC fo nko ngosi akola no. Na yanka se NDC fo nko ngosi no. Nkremofo nyina ye hwiae. Mesi sada ni anya NDC MPP. Ade e mobo. Ye ti akola pie ya bom pa ya ma no. Wo ye kwan wo su. Nje bebi a mo me anwen. Nya sa no ma we emwa yen. Emwa yen. Emwa yen da. Si ye be steady a wo me yen steady. Ebusuafo ye Malam Fari or ye communicator Edima Okaiko Central or known as Abre ye no edi komo edi efa ye MPs minority leader Haruna Idrisu Honorable Haruna Idrisu edu omo kanyates womo eko EC akache ewa Akra headquarters womo etra barricade police for edi esi ekwan mu atese no nam suma police for esi womo kwan won sensem enene yesi nkonwa edi ho enkomo nebutafo ye sorry ensenumu so anesanti won so adwenche no ma cheche bi ye nya brian kinkani nyana so it is well appreciated say most of them adwenche ebe bata ho ede baye nyakopo enhwamu pa obi bia obaye no na me enhwamu na ye kanesanese no first time a wo too much GH abomode a na subscribe na bia musuno follow yen ewo ye Instagram and your Twitter handle so at too much GH _ Facebook so too much GH nana ama owusu a enemy din na me yadoma ye besa edi ehyemu bi makramu Mr. Sadar boy no. Just because of I didn't tell us on collapse because of result declaration. They declare no otehwe. Declaration. Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH.
and you get the best of entertainment, the best of everything you want. Name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.